Samla Lionel Daryl Remmei urang apkol jong ka kenhon yelek kai ki bahpo ka khat khandai snam gari India ubra yo ikaku snam best goalkeeper jong ka lempong yelek kai under 19 South Asian Football Federation ula sya pedang buram halaki nongsong snong hakalai tarik urisa arja arpulai. Kumban syukurau bakari India kalara ekanam lakdo jong kani ka lempong kabalapan lang hakat Mandu Nepal na kabapan liem ya ka Pakistan haka jinge kun final min hakalai pau tarik unai lur arja arpulai dan lai gol lanot. Hakani jingon phaying usamla Lionel lasan ran lang dagi bahaying jong u gi bakan thop naru ka keme ukpa lembat ki himman ki para bat ki wei la pedang buram yau ni urang yelek kai dagi kan hon beper nadu ki steng balang ki bakan thop ya ka FKJGP ka Young Mind Association ka Ribhoi District Sports Association ka Confederation of Ribhoi People ka Tulba Eastern Ribhoi bat HYC Ribhoi bat kham hadian da ka dorbash nong Umroi Jayau pedang bat ka Umroi Sports and Cultural Club Asdang banlek ka hani ka malan football jongi hang ni hadin asdang ni nganang lekai hang ni iwan coach jong ka Umroi iwan ong nga yang menlet trail apo maulai kadon ka trail ka ba yu ba sponsor ya me saulak ba dayo ang tu men yu yo lekai ba yu ong kelisha da ipa ma hadin i pan permission ipa pat yalam nga sapo madan he maulai tu keng asdang tu ki pelong trail hong tu dan ngasak sakjit nang tu dan kadang sok ke final trail sapok Delhi hang tu ngalak sakjit dan ngalak sak ha po bajung butia sa Delhi kum sisnam dan tu ngasak jit sa India dan ngalak kai sapok ka first tour jong kadai sapok Italy dan tu pat ngalet sa Thailand dan tu ngilet sa Dubai menta recently ngiwan apo Saudi but menta nginang suan lek kai tournament na Nepal mangi job ngiyot engkong bat ngayo best goalkeeper tu do ina kaliang jongka sudah do ina kaliang jongka nyo trip district rekat bakaji trelang bat ka Boherbong circle nang ta ka Umroi circle ina kaliang jengi kung kaseng idap dengan dokumen bangi layo bat yang burom yang semula dari Rempei lawan ra ya ka burom om tang ya ka ying kasem re om tang ya ka every boy re wat ya ka jelahi borokowi kene kan kusak mo baha bau ni semula ra ya ka burom ya ka jelahi dan kalian juga tanghi ikit bok itu yang ni semula unang kiu ka kiu pat kiliang ngitip ba kane kadai ka kanam pula ra kadai himenta kadai ka ba pula ketiu ketam ho bre bot ka sport baru pula yo ya kata kanam ba kan saitam apa dei bat gol kiper yo ka kiper haka deka termen ba di dangkiu ya kita penyai akan deka kepala ada perkut akan deka sejan kepala adep akan ditermen jeung paplia daka SAFF jadi so sarong ba nakaliang juga HFC kembang aung menang ikit bok riang semla dangkiu ha baru bilang bat nakaliang jeung kaseng ngin sa ngin senang ai mesti tisu ya kiwe ru ikut samla ba kinbut ya kini sa jeung ikut samla di pada pokat yang berpoin nakaliang junga ngadap tang kajing sungu ya pi ibala le sungbaha nadu ka klub snong ikun samla ya bangim poi perkhat bakan long kumne amar ni hakajing ya kirki wan phai na Nepal bawan be pat siu kun bala don hapo gati ni hapon wan ka bos manta kini perlok badon baro madang ru BSM bala senan lang nilayat haj jing sala ars ngi armit ikam yo tia dan rei kamen simpat ka kemen wala dang met ka haj namar ba ho ngi sorong nam tau kun tangolong kani ka ditang ka jing sedang idon kam sibun ki jing kerku kerdo jong pi ginong snong ka klub bon nang kiu sakmat saprang ko brom hi kan dei jong lang ka bomot jong ka snong ka thau ba ya ka jelahi bro oi om tang yeng ka stem ka jongi nang yasneng nang ikentu namar ba sibon ki jing nang ni banya sakmat kani ditang ka jing sedang ngimtip ke ke banja sakmat tatang ba dangim le akum niru kam sim kam sha kinong snong kim sha dan rin nakaliang jongali nga so siir so smith mo tenteng marba ke ikban japat chakman hadin jong kani kasngi nga kerpat ipi baro papinya don rangkat pat papinya doailem papinya an simlem ba unan kiu chakman prang
te hak ni kapor ngam doni e bonong tang ka jing sungu nakaliang jonga pa ju na la begin ni dan lang ni i man ba jonga baba dan babut ngau ba red dan imam trong ba snong do ramadan ru ibalai don lang sus napal ang ta iba dum lang makri ba tibor lightman ba jinong se ngidon ibaya senran lang yau sidu sport nepal te ngidap ta jing so kemen habang yi nadu na po jerobat la don ki parlok ki baya pediang subhai ngi tenai ngi TBA ngi wan nang tai te siyo kubar bang hap ban ya don ang sipang arpang bat ki te ngidap ta jing songo ye kini ki e khon khamtam ya ima wi sadap ibala mas banai la ong bangin hap ban ya kendu ko office te nakaliang junga kumpa ngadap tang ta jing songo sudai ki khamtam ya ka body jong ku ko ka RDSA ngar ngadi khot ya po finance committee jong pi kumbangi iba ka RDSA ka jupek sisaya ka ya kabede bat ka sports tang ka football na ya ki week event ru te ngi iba ngidon kamban country kam hasusyo nam ta kini ki generation ke patsuan ke jing sungu kalit suble ru ya ka ba uladi no sumar ya pun jangan ado ka under 13 ulal don cepo Delhi udon bat ka bichung boitia football school ngi ai ngu ru ya ngi ai kuble ru ya bichung boitia ya ka ba ula diang yu kumui u kena ban pentebet hati ka academy ru te kunju ru bat ka team India ya ka ba ula don nadu ka under 15 la don bat ka team India hadu menta under 19 tengi songo ikni khaj i pediat ka start jung belai te nakliang jonga ngam don ni ewan ong tang ka jing kuble fi kumjoro ikni parlok ke balai senran bangala jar teng menek yo lawan sus Nepal ban I men sim ke tim India bat kumjoro ya kun badai na kani katong khanje ni te ngi i wa jing la kai te kalong ka ba itenan bat ni so borom adu kata nam ta ka dong kathan ba ukun jungi mo undi tang jonga ukun jungi ulayo ya kanam best goalkeeper hang tai ka sa tournament ketiga tournament jonga South Asian mo te ngasul don tang kajing so kemen tenai kani tang kajing sedang yu upat kani tang ka under 19 te kani suno tang supas tang ka matric tengi hap lek saya ka 12 min hap lek saya ka graduate pat kunta tertera su ai nuksa umdai tang yu ni ya ki kun semla jungi babun ki balai lek kai mta ka ilik ru te kumbo ang imam ne kajing sarong ni di buk sesrut kani datang kajing ai burom jengi tenai ka badang sa ka badang bun sini nang ni hikmat mar bangim kwa ba mentangi pendeng sentiu la sa ngin jakno te kajing tristom tang yu nre yabar kho ikun somla ki bala pois te kerdan badila kai se ka ai league ISL bakin yu tristom bat bakin don kam sem so sorong nomor bablay ba datang maki mangiru ni so sorong lang mo iya kanika ri ka bu ikini tenak den jonga tangitai